سلام معلاتكم ابزي فيديو زي ويدما ابزا فيديو زي ابزعبا ماست ويدما غبو ويكا غبو نتكلم مارينا سناي مكتتال must is a modal that is used to express necessity, obligation, or strong recommendation. Its usage can be detailed in several contexts, including expressing personal opinions and giving advice, and stating facts or assumptions that the speaker believes to be true. So, أبزن زسعبة أبنتات نملكت أنا خيد قباني I must go السغا كتسنح قباكا وي السغي كتسنحي قباكي You must stay السوق سرح قبو He must work السا كتسنع قبا She must study السا charge اختمل قبا It must charge نحنا كنكيد قبانا ونحنا خنقل قبانا We must leave الساتهم كوسنو يقباتهم ويدما الساتهم كوسنو تا يقباتهم أبزي دما الساتن كوسنا يقباتن ويدما كوسناتا يقباتن نبل They must decide. So remember, this is for masculine gender and this is for female gender. أنا يغريتا خحتت يقباني I must apologize. السخا كتفتنو يقباكا ويدما سخي كتفتنيو يقباكي اتخال expand تكبرو تقوليكم السخوم السخن سخاتكم سخاتكن نعخاتكم قد يفولكم على الخون عيو غزا This means you must try. السو كدول يقبأو He must call. إسا كتكيد قبأ ويدماغ تنقل قبأ She must leave. السو دوكبل قبأ ويدما إسا دوكتبل قبأ Here I am talking about male and here about female. It must stop. نحنا كنراخب قبأنا We must meet. الساتم لممت كجبرو قباتهم. الساتن لممت كجبرا قباتن. They must practice. أنا كودو يقبعني. I must finish. السخا كتري قباكا. ويدما سخي كتري قباكي. You must see. السو كلمد قبو He must adjust السا مقبي كتسرح قبا She must cook اتي كموق ويدما كرسن قبو It must warm ويدما زي اتي ويدما تيا كتموق قبا مبلنا نيرنا بتبعتين انتدعا بأنسيت انتدعا قصيرنا يزقن كم تبعتين وسيدنا زلنا we consider it as male hair It must warm نحنا كنتحابر يقبعنا We must cooperate نحنا حجي كنكيد يقبعنا We must go now إسا لومي مشت كتتصنع يقبع She must study tonight وسو عيوء كودو يقبعو He must finish the task ساتن بعنتو بقو ساتم بعنتو بقو كخدو يقبعتهم ويدما ساتن بعنتو بقو كخدا يقبعتن They must leave early إذا دما من قال دما بحالي to leave ساتم بعنتو بقو كنقلو يقبعتهم ويدما ساتن بعنتو بقو خنقلا
ይግባአተን ድማ ክበሃል ይከኣል እዩ እስኻ ብቕንዕና ክትምልስ ይግባአካ ወይ ድማ ስኺ ብቕንዕና ክትምልሲ ይግባአኪ please remember that እስኻ is a masculine gender ስኺ is female gender እሱ ሎሚ ክግበር ይግባኦ እሱ ሎሚ ክግበር ይግባኦ it must be done today ወይ ድማ እንታ ክንብል ንኽእል here we are considering it as male ግን if we want it in feminine gender እሳ ሎሚ ክትግበር ይግባአ ድማ ክንብል ንኽእል ሓደ ሰብ መዓልታዊ ልምምድ ክገብር ይግባኦ ሓደ ሰብ መዓልታዊ ልምምድ ክገብር ይግባኦ one must practice daily ንሕና ተፈጥሮ ከነኽብር ይግባአና we must respect nature እሳ ቀልጢፋ ይቕሬታ ክትሓትት ይግባአ she must apologize soon እሱ ኣብርትዑ ክፍትን ይግባኦ he must try harder እሳቶም ገንዘብ ክዕቅቡ ይግባአቶም እሳተን ገንዘብ ክዕቅባ ይግባአተን they must save money እስኻ ሄልመት ክትመልስ ይግባአካ you must wear helmet ሓደ ሰብ ብጥንቃቄ ከዳምጽ ይግባኦ one must listen carefully ገዛና ከነጽርዮ ይግባአና we must clean the house እሳ ስፔዛ ክትገዝእ ይግባአ ወይ እሳ ስፔዛ ክትዕድግ ይግባአ she must buy groceries እሱ ተመሊሱ ክድውል ይግባኦ he must call back እሳቶም ምክታዕ ደው ከብሉ ይግባአቶም እሳተን ምክታዕ ደው ከብላ ይግባአተን they must stop arguing እስኻ ዕረፍቲ ክትወስድ ይግባአካ ወይ ድማ ስኺ ዕረፍቲ ክትወስዲ ይግባአኪ you must take a break እሱ ሓቂ ክኸውን ይግባኦ it must be true ከምዚ ክንብል ንኽእል ተረዲእናኹም ክኾና ተስፋ ይገብር ብዝተረፈ ንኹልኻትኩም ተማሃሮና ሰሰናይ ተጥዕሙ and see you on my next video bye now